Aho neza abakunzi ba Mwanageshi Rwanda, ni niyo nkuruje muve nk'uko bisanzwe tugiye gucuranga indirimbo ya Nkurunziza François yitwa Uko Nagiye i Bugande. Ni akarimbo keza kararyoshye. Bambariye bambeshya ngo ugiye i Buganda bataye ubutindi, ndararuka njye i Bugande, ndararuka njye i Bugande. Bajyaga bavuga ngo abavayo bazana ivarisi n'agasafuriya n'agatara bacanye ku mama ya Rukamba, ndararuka njye i Bugande, ndararuka njye i Bugande. Abantu biwacu ko ngiye i Kigali banuma ibintu bampa n'amafaranga ndayambukana, nguko uko nagiye i Bugande. Basakambarara nyandandara gusa nindangera mu mujyi Kamara na Mirembe, nguko uko nagiye i Bugande. Ngerayo mpura n'umukecuru arambwira ngo agande nyabo, ndamusubiza nti sebo, nuko ndamukurikira kuko nari nizeye ko ampa akazi. Tukigera iwe arambwira ngo turawasi ntimarungi sebo. Mu gitondo ntangira akazi k'ububoyi, hashize imyaka 2 ndagaruka nza mbeshya ngo ndamburiwe mbarara, nguko uko nagiye i Bugande, nguko uko navuye i Bugande. Nagiye gushaka ubukungu, umukobwa nasabaga ararongorwa, ibyo ngiye bimarwa n'umukeno, ibyo byose byabaye imitagiye. Ayiwe ayiwe ayiwe, nguko uko nagiye i Bugande, nguko uko navuye i Bugande, no gusubira i Bugande. Ayiwe 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 ayiwe.